Maksud bang mitro sing ada sana. Yang masih sing ada nih hang. Ya beli nih ngai gen sing tadi kita beli itu fitnah dan tuh beli. Adi awak sebarang mitra aja tuan krep apa kali beli awak nih nas keleng tuan krep totono. Tadi awak melalui dini. Sing tadi ban melalui dini ban teman memikro toh. Iya nang ngejoin awak nih gara-gara tuan krep nih ngomong awak dijon jelek-jelek. Ini ada mikirot kayak Joa. Tukang mitro tuh Joa. Oh, nak fitnah tuh noang.